dayimoni zifasha umuntu gutera umuvurungano mu bwami bwa Satani. Atukuzwe. Amen. Gusenga nicyo kintu cyonyine kiza gitera umuvurungano mu bwami bwa Satani. Gusenga ngo niyo nzira umuntu azanyuramwo wikamwinjira umutima w'Imana ibwina iyo ngiyo. Gusenga ngo n'urufunguzo ruza rukingura ijuru. Haleluya. Tigisha imibare biri ahangaha. Ndabwira Imana ngo Mana wibuka ukuntu nakuvugira igipendo, wibuka ukuntu ukuboko kwavuga igipendo, none uremeye ngo baguce kweri baguce Mana. Bwira Imana negamiye yariya twari kumwe n'abagenzi banje mu gitondo nibwo bwari murare bari buce. Neno la Mungu. Kutokutii neno la Mungu. Ego. Kutokutii neno la Mungu. Ayi. Jambo ry'Imana ryiza. Jambo ry'Imana ryiza. Jambo ry'Imana ryiza ni ryiza cyane we. Rirari imfubyi ni nziza. Rifasha ingorwa ni ryiza. Rwandiko Pawulo yandikiye aba Tesalonika rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 17. Haleluya. Tesalonike, rwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere 5:17 haravuze ngo musenge ubudasiba. Nasize imiwani maso mazugina. Musenge ubudasiba. Haleluya. Reka nongere nsubiremwo. Haravuze ngo musenge ubudasiba mwakira ijambo ry'Imana. Mana ushobora byose kandi urakiranuka kuruta bose. Duciye bugufi cyane Mana tuguhimbaza kubw'umwanya mwiza. Bwarago wa mbere maze ubwoko bwawe bungana gutya. Reka ashobozwe nawe Mana umpindura impando mvugiremo nabicaye nabo bakirimwa Yesu kugira ngo ijambo ryawe rize ari amazi amara inyota kandi azari umutuvura. Byose bikorerwe kugira ngo icubare kugarukire none n'iteka ryose. Kubwa Yesu mukiza wacu niko dusenze kandi twizeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Turashima Imana kubwo kuba hano iminsi yose. Imana yabanye natwe ihimbazwe. Turashimira abayobozi b'Ikiyumbe bahano karere ka Kayole mwarakoze kudutumira. Imana mw'ijuru umugisha. Ndashimira nanone itorero rya hano ryatanze ikibanza. Ndashimira abashumba bagenzi banje. Ndashimira abaturage abakristo batuye muri kano karere ka Kayole. Imana mw'ijuru ibaho umugisha cyane. Ndashimira bene data bavuye Gasarani na babonye turi kumwe barakozana. Imana harabo dusengana muri ensemble harimo uduturanye abose ndabashimira. Imana mw'ijuru bagirire neza. Ndashimira buri wese kuba natwe. Imana ishimwe Aline kandi mukomeze mwihangane kubwo kurwaza umuzeyi turabizi ariko nzi kuko igihe kizashira. Hanyuma rero ndabararitse kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Ndashimira umuvuga butumwa mugenzi wanje Patro nkuko bavuze nyine karaza ba muvuga butumwa mugomba kuzamutumira. Imana ngushimugirire neza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana zarivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Iyo nta mahimba kubamo, iyo nta kujifanya baswahili bazavuga neza. Imana igenda ikuzamura uko bukeye nuko bwishe. Imana ngishimwe cyane. Amen. Turimo turaganira hejuru yo gusenga. Yabivuze mwene data avuzemo amagambo menshi kuva kuwa 5 twavuzemo amagambo akomeye cyane muri uru rwandiko. Igice cya 5 reka kivugemwo amagambo 3 gusa. Nimara ndangize aho twarangirije ejo twarimo tuvuga amabanga 7 azatuma isengesho ry'umuntu isengesho ritabura gusubizwa. Niho twagarukiye amabanga 7 y'isengesho ritabura gusubizwa. Nitumara imugoroba turongeraho tuvuge amagambo n'ubundi azatuma impamvu zazituma amasengesho y'umuntu aba amanyantege nkiye. Haleluya. Amen. Niho tubirangiriza uru rwandiko. Navuze gukora Paulo warwandikiye Abatesalonike abandikira kubw'impamvu zigera kuri zingahe ngo nuko ijambo rya mbere ngo bari barambiwe gutegereza kugaruka kwa Yesu.
kubera bene se bari zapfa benshi. Pawulo yamaze umwanya mutoya, yamaze amayinga 3 gusa aragenda yirukamwe n'abatesalonike. Kubera iyo mpamvu itorero rigira impamvu rigira intege nkeya, rigira igibaza ukuntu ababo bapfa vuba kandi bakibazaho iherezo ryabo. Pawulo arabandikira cyane, ariko muri urwandiko were mu gice cya 5 here ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3 niho hari ijambo rya mbere rivuga ngo nukuba mutegereje kugaruka kwa Yesu. Yandika aravuga ngo ibyo kugaruka kwa Yesu ngo ntibugomba kuzandikirwa. Haleluya. Ibyo kugaruka kwiwe ntibugomba kuzandikirwa. Nta mpamvu gusa n'ugomba kwitegura. Cya kabiri, igice cya kabiri gitangira ku murongo wa 4 ukageza ku 11 ivuga hejuru yo kuba ayerekana ukuntu turabana b'umuco. Turabo mu muco batagendera mu mwijima. Igice uhereye ku murongo wa 12 kugeza kuri 22 avuga ukuntu avugamwo atanga inama nishi. Usomye ico gice uzusanga harimo agacuciko k'amagambo menshi cyane. Ntabona umwanya kuganira. Uko niko urwo rwandiko rumeze. Tuvuga ukuntu Paulo yabandikiye abakomeza akabakomeza akababwira ngo mukomere. None dutangira tuvuga tusobanura gusenga. Turavuga ngo tubazanye ngo ese gusenga niki? Gusenga niki? Ni mforoso gusoma igitabo cy'umugabo witwa ngo ni Sundar Singh, n'umuhindi wamenye Imana. Yanditse avuga nk'inkuru z'umusore wantangaje cyane. Uwo musore ngo yari umunyamasengesho menshi kandi ngo yari umunyeshuri ariko ngo akaba umuswa. Umuswa murabyumva izo uzutsinda uyabize psychology barabyumva. Psychologue bize psychology barabyumva. Naje nyine nizi mibare ariko nzarangiza mu ndani muri psychology ariko cyo nize imibare. Nize X na Y na physique. Zo byonse cyane. Hanyuma ariko uwo muhungu nukuvuga ngo psychology zivuga ngo harimwo abo bita ngo nabasiriduwe. Lesiriduwe baba hagati y'130 kuzamura. Abo nibo sariduwe bazabiga bagira usanga yasiza gakaye kamwe bazavugagira ngo none ni ibintu babamadika mu mutwe. Ubuzima bwanje niganye n'ababiri. Ibo azaza kisa gusa gafikaye ko sobona karagenda abumbura impapuro kugira ngo none ni karabumbura gusa no karamiza. Abo nabasidu hakabamwo baduwe baba hagati y'130 kumanuka ukageza ku 110. Abo ni baduwe, abo nabo bazabiga n'abanyabwenge n'abahanga. Hakabamwo lemuaye kandi abantu benshi lemua ni bamuaye. Ndaje kubabwira impamvu zayo. Baba hagati y'190 bagira ibibazo bibiri bamuaye. Bazakoresha umwanya munini wo kwiga ariko bagafata bike. Kandi nizo bafashe mu mwanya muto bikabiragurutse. Abo ni absikologe abizo mzabizi. Zose sinzo ngiye kugendamo. None uyu musore ngo akabiwe yari umuswa. None akaba munsi yabo ba diberileje n'abandi bose. Uyu musore ngo akabaza yiga azatsindwa cyane. Bagaza amaze ukora ikizami ngo asenga Imana ngo Mana uzompe diplome. Nubwo ndi umuswa uzongirira imbabazi umpe diplome. Arasenga ngo yagaza asengera bisozi ya Himalaya. Himalaya no mu Buraya bahumva. Arasenga Imana yumva amasengesho yiwe. Imana iza yumva amasengesho. Imana izigira gute? Iza yumva amasengesho. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Bwana sasifiwe sana. Hallelujah. Baragenda barakora ibizami bishoka nyine ko yari yatsinzwe. Nyuma yaho baje kugiye cyo gukora recorrection barakorija batanga amanota. Batarayatangaza ku mugaragaro. Inzu yari ibitsemwo ya resultat zose umuriro utungukamwo irasha yose irashira. Ishize none ministre w'uburezi aravuga ati takunda nagira gute nintangaza ngo basubire mu mwaka abatsinze barabirenganiramo aho nindeka gutangaza aba nabo nubwo nyine ndagira gute ngo afate icyemezo aravuga ati kantangaza ubwo nyine bagize gute buri wese ukandida wese wakoze kizami muheze diplome wa musore nawe arayironka agira gute arayibona amasengesho azarema ibihe byiza azarema iki azarema ibihe byiza yorema ibihe byiza mwitorero usengeramo yorema ibihe byiza mu wawe yorema ibihe byiza mu buzima bwawe amasengesho azarema ibihe byiza. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Turavuga ngo usenga ngo nukuganira n'Imana. Narimo soma amagambo yatangaje
yambwiye ngo umunyamasengesho ngo niwe mugabo wenyine ngo uzubasha guhendahenda Imana ngo Imana ikavumera ikuvu. Amen. Umunyamasengesho niwe mugabo wenyine uzubasha guhendahenda Imana izihendahendwa. Izigira gute? Izihendahendwa, ariko ntiwoyihendesha amadolari, ntiwoyihengesha voiture, ntiwoyihendesha ikiza kiyihenda nuko yihendahendesha amasengesho. Izihendahendwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Atukuzwe Mungu wa milele. Hallelujah. Atukuzwe Mungu wa milele. Amen. Turavuga ngo nukuganira n'Imana. Turavuga ngo gusenga, twavuze ngo gusenga ngo gusabana n'Imana, no gukora ubushuti. Niyo nzira Zakariyasi ariko ndamukunda yewe. Uvuga ngo nasomye ibitabo byinshi zabisoma byinshi cyane, ariko Zakariyasi yaranyubatse. Zakariyasi ngo ataratangira kubwiriza yasomye ngo ibitabo 1005. Ataratangira kubwiriza yasomye 1005. Zakariyasi yakoze amafungo inshuro 250. Zakariyasi yapfuye ngo yakoze ifete nkuru y'umukobwa w'imyaka 14 ngo wari urangije amafungo y'iminsi 40. Arabwira Imana ngo Mana ndagushimye kuko ntifanye nsigaje sijizo gutsimbura. Umukobwa w'imyaka 14 wiwe yarakoze amafungo y'iminsi 40. Araba ngo ishimye kuko ntifanye. Ese abawe nawe tuzifana nawe. Satuvugana tusubirane gamwe. Billy Graham yaravuze ngo umuntu cyo yosigira abana biwe ngo umurage mwiza, ngo umurage yosigira abana biwe samazu samadolari samadiplome kirenga ngo cyo yosigira umwana weze nk'umurage ngo nagakiza kari muri Yesu Kristo. Je buri mukozi w'Imana gitwaza yabyunzemo araba ngo ise kajabika ngo ntanka yamusigiye nta butunzi yamusigiye, ntabyo yamusigiye ngo ariko yamusigiye agakiza, ngo ariko aratekeza kuko ngo nta hoteli nziza kwisi ngo atarararamo, nta muntu gukomeye kwisi ataraho kuboko ngo nta ndege nziza ishoboka atarabaho. Isenti yamusigiye kajabika nta yamusigiye ibintu yamusigiye agakiza. Naringiye gukubita kibomba ariko ndigaruye. Kangaruke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Uzi gusigira umwana amatiku yo mu muryango. Uzi kumusigira ishari ngo bana akabara kwanga. Uzoraga umwana we akiza. Tukaza umuragizo w'intu. Gusenga ni inzira zibashisha umuntu kubaka ubushuti buhamye n'Imana. Kandi kuba inshuti n'Imana biraruta kuba inshuti n'abarunaka. Haleluya. Amen. Kuko bazabageraho bakagira gute bakakureka bakaguta, ariko Yesu ntaza guta. Ni umugabo utazokubwira ngo inzira ntibwira umugenzi, ni umugabo uzoshana ntaguhemukire, ni umugabo muzohura nawe. Nabo teravuze ngo tuzoshana ni mukuzimu. Mureke nikundira umwira Yesu ngo kuba nuyije ngo ye mwira utahemuka. Abandi bose bazabahemuka. Abandi bose bazagira gute? Wewe nta barabahemukira. Nta barabaguhemukira. Je baruzuye benshi cyane sino bavuga. Hari n'ubundi ejo wese kumpemukira ariko naramubabariye. Mwizina rya Yesu. Simuvuga tacu muvuge ntaca kuriyeho. Naramubabariye kabisa. Twicaranye umunsi ubwo twicarana na Apostle Ntezi ryayo turaganira cyane tuganira amagambo ngo mare ndamuga ati ndamubabariye. Agende nuko nyine Imana imubabariye ndamubabariye. Kandi namubabariye ndakira umutima ntakibiye umutima we tacu numubaraho. Naramubabariye mvuye inyuma kandi naribagiwe kubabarira no kwibagirwa. Nugira gute? Pana yatereme abafaransa ko tukiri abanyeshuri bagazatubwira ko ngo je te pardonne ngo mais la faute reste. Non, c'est pas pour ça. So tubabara twahanagura. Bigashira. Gusenga nukubaka ubushuti n'Imana. Zakariyasi narivuze aravuga ngo gusenga amasengesho ngo niyo nzira yonyine ngo c'est le seul moyen, niyo nzira yonyine izifasha umuntu gutera umuvurungano mu bwami bwa Satani. Atukuzwe. Amen. Gusenga nico kintu cyonyine kizagitera umuvurungano mu bwami bwa Satani. Gusenga ngo niyo nzira umuntu azanyuramwo wikamwinjira umutima w'Imana ibwina iyo ngiyo. Aravuga ngo gusenga ngo ni gari ya moshi zigenderamwo n'imbaraga n'ubushobozi uvuye ku Mana ngo bigana ku muntu. Ushuti n'Imana, urashaka kuba inshuti n'Imana? Urashaka kuba inshuti n'Imana? Urashaka Imana kuba inshuti n'umuryango wawe? Senga. Cyangwa gatatu twavuze tuvuga twaravuga ngo gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Twavuze amagambo menshi yo gusenga. Gusenga ngo n'urufunguzo ruza rukingura ijuru. Haleluya. Imana abwiye ya Salomo imubwira gukora ibintu 4 ngo nayo izakora 3.
yibwira Salomo amaze gutura amatungo, amaze gutura amaturo menshi, ngo aranezerwa nijoro asenze aryamye, ngo Imana iramubwira ati Salomo we uzokora ibintu ubwoko bwanje buzakora ibi, nanjye nzokora ibi bitatu. Ijambo rya mbere ngo ubwoko bwanje nibicisha bugufi, cya kabiri ngo bagasenga, icya gatatu ngo bagashaka mu maso hanje. Mu maso hanje h'Imana haratandukanye no mu biganza by'Imana. Mu biganza by'Imana haba umugisha, haba amafaranga, haba za viza, haba amashuri, ariko mu maso y'Imana haba urukundo, haba ubwiza, haba gusigwa. Kandi birashoboka ko Imana yaguheze mu kiganza cyayo ariko ikakwima mu maso yayo, ariko ntibishoboka ko yaguha amaso yayo ngo ikwime byo mu biganza byayo, ntibishoboka. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Arambwira ngo niyo amarwa bakareka ingeso zabo mbi, nanje nzakora ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo nzumva ndi mu ijuru, cya kabiri ngo mbababarire igicumuro cyabo, cya gatatu ngo mbakirize igihugu. Nibakora ibintu bine, nibasenga, nibicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso wanje, bakareka ingeso mbi, nanje nzumva mbababarire icyaha, nimara mbakirize igihugu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Naravuze namwe na data bikozeho gusenga. Umugabo wita ngo Stani yaravuze ngo mwarimu uza wigisha gusenga, ni ugusenga. Umwarimu uza wigisha gusenga n'umuntu nakubwira ngo karakwigisha gusenga azakwereka gusa, ariko kuko dufite abantu benshi baza bavuga principe, bakavuga amahame, ariko ntaza yicura. Navuze ejo bundi ngo azaryama nimugoroba akagona saa 7 zikagera, akagona bukarinda busha bugakiga sizere ryagona, ariko ntiyo kwicura ngo asenge. Tubishoboka kuko gusenga ni umurimo utoroshe. Kurango biroroshe se. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Amen. Hari igihe kibuze ugenda ukagera ukashidikanya ukavuga ngo se n'Imana turi kumwe, kandi hari igihe yigeze kukwereka neza ikakwereka ko muri kumwe, ariko wamara kugera mu bibazo hagati rimwe na rimwe ugashidikanya ukavuga ngo se turi kumwe n'Imana yampamagaye koko. Gusenga ni igikorwa gikomeye. Gusenga ni ukubaka ubucuti n'Imana. Abo nijoro twataramanye hariya, abo twataramye muri keshi twavuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. 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 Ese twaganira iki abo twari kumwe? Mashaka mwibuka abo twari kumwe muri kesha? Dorega je nawe mwarimu, imyaka niyo kariyeri yanje mwarimu. Umunyeshuri utazufata uwo munyeshuri ni abandi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ntawibuka ngo azahabwe agira gute? Patro nawe yatirishije, ariko nako bitera, ariko byo yagerageje, byibura yaranditse nyine nubwo yatirishije. Amen. Twavuze amagambo 7 umuntu azahabwa iyo yasenze. Ijambo rya mbere twaravuze ngo azahishurirwa iki? Azahishurirwa Imana, agahishurirwa imigambi yayo, akishurirwa intege nziwe, agahishurirwa ubushake bw'Imana. Azahishurirwa, akamenya isi Imana yanga, akamenya isi Imana igira gute ikunda. Imugoroba baje batwari kumwe twaganiriye amabanga 7 yisengesho itabura gusubizwa. Reka ni ariko ngivugaho nimara twama dukomeza ngo nihute. Twagarukiye kuri kane. Sibo twagarukiye bari bafite azabandika. Hanyuma rero tuvuge gatanu biravuga ngo ubwumvikane mu muryango nabo bashakanye. Ibanga rya gatanu riza rituma umuntu asubizwa mu masengesho yiwe, nuko afite ubwumvikane bwiza mu muryango wiwe, hanyuma akagira gute? Agana ubwumvikane hagati yagize gute yabashakanye. Amen. Tugenda gusenga. Haleluya. Tugenda gusenga mwatonganye ngo bikunde, tuzokunda. Amina. Muryango bitabiyabigena neza kujye no gucubusa, ariko iyo mwage mufite ubwumvikane mu nzu, ababiri iyo bahushe Imana izigira gute? Izabasanga. Soma kubera ko amwanya uhagenda. Petero wa mbere, rwandiko rwa Petero wa mbere 3:7 n'indi n'Abaefeso 5:22 kuza kuri 24. Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero 3:7, Abaefeso
na 22 kugeza 24. Gatandatu, ibanga rya gatandatu ngo nukwizera Imana n'ubudahemuka bwayo. Amen. Amen. Ibanga rya gatandatu riza rituma isengesho ry'umuntu rigira akamaro ritabara kubusubika. Nukwizera ineza y'Imana, ukizera no kudahemuka kwayo. Tizigira gute? Tizihemuka. Amen. Amen. Igira neza, agira neza n'umunyebambe, ibabasize zihora iteka. Agira neza yoho n'umunyebambe, imbabazi ziwe zihora iteka. Imana igira neza, agira neza we. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwizera ineza y'Imana, kwizera ineza y'Imana no kwizera kudahemuka kwayo ni ibanga rya gatandatu riza rituma isengesho ry'umuntu ritabura gusubizwa. Uwizera Imana ngo yizere yuko iriko kandi igororera abantu bose bayishaka. Hallelujah. Hallelujah. Uwizera Imana wiyizera ko Imana iriko kandi igororera abayishaka. Hallelujah. Hallelujah. Ineza yawe n'urukundo rwawe nukuri zarantangaje. Ninde utagushima, ninde utakurata, ninde utagirira neza Mana, akabi wadukuye. Ariko bakutekera utabaye munebwe, wibuke kundi Imana yigeze kugoboka. Bibuka ngahe muzehe. Hallelujah. Ibuka Imana kundu yigeze naje ndabyibuka. Yigeze kungoboka Bujumbura, mwene natarushaka ubuhadi. Ingoboka Bujumbura, ingorera ngoboka Bujumbura 2002. Hallelujah. Bari banyandikiye ngo barambwira docteur yarambwiye ngo nani opushiyari nta yindi no kuguca mu kuboko. Tibishoboka koko kwarangiritse tibizokunda. Turagucamo. Ambeza arambwiye ngo none ugende witegure tuzoguca ko tuzokubaka. Nimugoro umunsi umwe twari kumwe na apostle nako bishop Rushika ati Bujumbura nabandi banga tarantwaga twiherera nimugoroba mu bwiza turagenda ngo mareka binguni hari ankarenge nibusi Imana abwira ngo Mana we wagendanye naje wabanye naje Mana ibuka ukuntu nakuvugirije impendo navugije impendo mwabagabo abana musika bamwe uzubona ukabona bari fitira navugije impendo abo twabanye barabizi naragiraga nagazegena nigeze kuba ndi umuprofessor nigisha kandi umuprofessor gutoroshe nigishaga imibare nkigisha physique nkigisha chimie biology muri umuprofessor kuna bese umuhamya uyu twarabanye tuzi ko mbizi wa ndabizi Rugabire twariganye arabizi twariganye n'umunyeshuri waje nako n'umunyeshuri twariganye nigisha ariko nagiraga itakete yagiraga imigozi hagati nagazega nakaritobora nagazijyarara ku rusenge naza kwigisha mu ishuri karishira nganga funga umugozi gasafunza machine y'ikoti kuko narinzi kuko ndataha wenda ndaje mu kindi gitaramo ningena nta pendo noja kugenderayo kaja kumpeza ipendo ry'abandi ryageze rinanira gashana iryanje ngana kagenda rifite ngigisha riri hano ndifunza ndi mu mugozi w'ikoti kigisha imibare riri ahanga Ndabwira Imana ngo Mana wibuka ukuntu nakuvugirije ipendo wibuka ukuntu ukuboko kwavugije ipendo none uremeye ngo baguce kweri baguce Mana bwira Imana negamiye yari twari kumwe n'abagenzi banje mu gitondo nibwo bwari bari buce zinduka kuri hospital militaire de Kamenge ndagenda ngo shike ngo nije muri hospital docteur wazuja kufata yari umajoro yari yarigiye mu Rusiya arambwira ati hari amahirwe hari docteur w'umushinwa warayigeza ngaha reka nawe gupima gerageza arebe kuko niba byokunda akuntu yogira ndavuga ngo Mana none ryasengesho itange gukora sengesho rye yumvikana ninde itagiriye neza Mana Hallelujah. Turagenda turabonana ngo tumara kubonana nyohereza muri radiography ndagenda ngo mushike muri radio ngo bakubitemwo bampeza kirishe na mushira nimushira arambwa ati uyu nta kibazo nta rubanza rwo gutuma yocibwa ikuboko ndamuvura ndamubaga ndamuvura gusa naco nzokora arambaga kuboko kwanje ndacagufite Amen. Imana tuzatubwira abantu
si Imana twatoraguye ku muhanda, si Imana y'amarangamutuka twage tubwira, twarayibonye twahuye nayo. Hari umunsi nakubonye Imana sanga urahebuje, ineza yawe Imana irarengeye. Haleluya, haleluya. iyo Mana tibayambariza mu gicumbi, tibayanura imvu yiguye kwihunge, uko nukuri kw'Imana y'Imana yaje. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana, abo banta amazina yabo yaranditswe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. ibanga rya gatandatu riza rituma isengesho ry'umuntu ritabura gusubizwa, n'ukwizera ineza y'Imana, n'ukwibuka umunsi Imana yakugiye neza, n'ukwemera ko Imana igira neza, wamara ukizera kuko idahemuka. Amen. Haleluya. Helarides saetu. Ansomesi la Andre. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tukuzwe. Genda hari hano, genda turi hano, papa nagiza kumubona. Genda hari n'umwana we washunguri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yo huduma twari tuyirimwe, twari kumwe nawe yo huduma mu gahunda. Twari kumwe nawe mu huduma mu gahunda. Ni nawe waririmbye indirimbo ivuga ngo, si waririmbye indirimbo ivuga papa ukavuga ngo tikiru wadata na mama sinduwa mwisi nduwa mwijuru, kuko iyo ari umwami wanje atuye yateguriye ibyicaro. Yesu we ibyicaro mwijuru, nanyuzwe nawe. Yesu we nanyuzwe nawe. Musi umwe w'ibirori bizabera mwijuru, Kristo ari kumwe we, Kristo ari kumwe n'itorero yagusa maraso ye. Yesu we. Haleluya. ariko umunsi umwe tuzosigira unguye, tuzosigira ungukakika. Haleluya, haleluya. Banumva umugabo ngo muri Buzura ngo yaravuze ngo uwo muheza akamugira pilote w'indege, ngo kamuha indege ngo akayizambura ngo amara kugera mu kirere, ngo akayihanura ngo ariko agahorero kuba kwisi. Naje zatekeza ngo umunsi yaba Yesu yo tugaruye ngo tuje kurangiza ibizoba byasigaye ukuntu bizaba bimeze, kuko sinzosigara nzogenda. Sinzosigara nzogenda. Uko nukuri. Nukuri kw'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tukuzwe. Sinzosigara kwere nzogenda. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Uibare tusigene. Ereganishi yo gutangaza. Uracizera ineza y'Imana. Yego. Muwawe muracizera mukibuka ineza y'Imana abagiriye. Murashibuka n'umugore n'abana mugatekereza ineza y'Imana. Uracyazibuka mwabashumba mwe turacizera amazu yacu tukabwira abagore n'abana bacu ineza y'Imana. Haleluya. Haleluya. Kwizera ineza y'Imana, kwizera ubudahemuka bwayo, nizo bituma isengesho ry'umuntu ritabura gusubiza. Hari umunsi nakubonye nahebuje ineza yawe bose irahebuje we. Prepare na Yesu. Mana yacu ndihinduka we, Mana yacu ndihinduka, yitwa ndihinduka, tizihinduka we. Nuje imbere yayo, nuje amasayina ukaja gusenga ugiye wizeye ineza y'Imana, ukagenda wizeye kudahemuka kwayo, tuzotaha gutyo, uzotahana igisubizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Karindwi tugende muri ya jambo. Ibanga rya karindwi ngo nugutegereza utadohoka, utarambirwa. Aha niho biza bifira abantu benshi. Yego. Nahabagize gute? Nahabyafiri. Agasenga mara gusenga kanirwa gutegereza. Dawudi mwene Yesayi. Muramuzi? Yego. Muramukunda namwe? Cyane. Dawudi mwene Yesayi yagiraga arizo nandise umugabo mwandise umwanditsi aravuga ngo yagiraga karakteri 9 zamurangaga. Yagiraga imitere y'9 Dawudi ngo yamurangaga. Ariko nkunda wa gatatu
uzuvuga ngo Dawudi ngo yari umugabo uzi gutegereza icyo Imana yavuze kuruta abandi bantu bose. Yari umugabo ngo kubera kumenya gutegereza icyo Imana yavuze ngo yanze kwica Sawuli. Sawuli Imana yayimuze ikamushyira imbere yiwe. Dore Sawuli wakamanga kumwica. Pase bakavuga ngo sinomwica kuko ntegereje icyo Imana yavuze. Haleluya. Abishaka bwati reka ndamate n'icyo muri mwe. Kamwe ngo reka gutegereza. Haleluya. Dawudi wari kamaneko ya Sawuli wari muzi y'abatanzi ngo arambwira ati Dawudi avuye angaha kandi amazi yabamugaburiye bamuhaye n'inkota. Akabwira ngo nubwo bimeze gutyo ndacategereje Imana. Amen. Ndacategereje Imana yavuze. Gituma umukurambirwa. Uri uzurambirwa iki? Senga usenge. Narabwiye ejo Imana igira ibibazo bisubizo bitatu. Igira oya, ikabwira ngo oya ntibishoboka. Ikagira nategereza, ikagira na yego. Ariko ikigoye muri zo zose nitegereza. Imana izo guhakanira wemera ko yaguhakaniriye. Umenye nyine ko yaguhemukiye. Izo kubwira ngo yego wemere. Ariko iyo gushize muri tegereza, nzokugirira gutya. Izi gukuba bakakwita kayayu, bakakwita igifu, bakakwita utazi gukora, bakagira gute abantu bakavuga amagambo bagafata amagambo ikamera ngo ce tizikango nibihe tiza yishuguma ntaco ikanga ikamiceceka. Ariko yigeze kushira muri tegereza yibe. Ariko yigeze kushira muri tegereza. Ariko tegereza yayo. Amen. Nagaza nigisha na professor nigeze kuza ngora ku bigo bitatu. Nigeze kuza nigisha ku bigo bitatu ruguru. Bakampeza yene, bakampeza intama, bakampeza iki. Ariko simenye bigiye. Nama mbakaya ariko yemewe rekabyihoreza. Uzi kubwira umuntu wize siyanse, wize math physics ukambwira ngo nakayaye. Ariko ni tegereza y'Imana. Tegereza yiki? Nigo yigushiramwo uramenye ntukarambirwe. Ntukadohoke. Tegereza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifa ko gusari yavuze. Sinabwe wa mukecuru wavuze ngo imwana yaramwita mvuga. Ifa ko yaradini yavuze ngo ifa ko ari yavuze gusa. Iki hari imenyetso ufite ko Imana yakubwiye. Izo bita amasezerano hari ikizere, hari ibyo wagaze ko ari Imana yavuze. Ico kibazo. Ariko niba yaravuze ngo izikurikirana ibyo yavuze ibihibiu bihumbi. Izi bikurikirana gusa ifa kuba yaravuze. Kuko rero iyo utegereza, iyo utadohoka, iyo usenga nijoro ugasunika kumanywa, ugasunika umwaho ugashira, ugasunika ugaceceka, ukananiriza kera sapake baza ngo kunaniriza. Kwa muze ira hirya baza ubananiriza. Bagiraga amasho kunaniriza, ko baza muze amasho kunaniriza. Nuko nguko. Haleluya. Bagazagira ngo namasho kunaniriza. Bagazagira bakamekoma. Bakandi batinda kureka. Ayo ni unanirize, ukananiriza ku cyifuzo, ukananiriza ubukene bukaza, ibintu bikaza ukananiriza, tuza reka gucika intege, ko tegereza sunika kuzogeza igikundi. Hallelujah. Gutindaho bizatinda ariko ntibizahera. Haleluya. Igisubizo kizotinda ariko ntikizogira gute? Kizohera. Amen. Atukuzwe Mungu amire. Bwana Yesu asifiwe sana. Izo nizo twavuze, ayo niyo mabanga. Hanyuma rero reka tuvuge ya magambo twihuta kugira ngo tweke kurambira abantu. Twarayavuze abandi bazabavuga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuzwe. Numvise mugenzi wanje ashima avuga ivy'imbaraga zima. Nanje mfite icyo cyifuzo ereke sinamurekura ereka sinakurekura amenye kuri se w'imigisha Imana imuriye ereka sinakurekura. Ariko abantu muri mugemurwa niki we? Muri mugemurwa niki? Muri mugemurwa niki? Muri mugemurwa niki ko kwa Yesu ari ngo byose? Kwa Yesu ari ngo byose. Kwa Yesu. Ico nabure kwa Yesu. Aha nizo gisanga kabisa. Aho kabisa. Ico nabure kuri Yesu. Aho. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Igaza kuntumira ushize nari muri Ghana. Bantumira ariko wari wantumira aramwe ngo gutumira uzoza ariko uziyanaje kuri tike. Tayo nari mfite. Ngo buce muti muramwe ngo zinduke Gidurayi ku musozi. Genda kare ku musozi Gidurayi mushike njyama muri kimwe. Ngira Imana ngo Mana ko ari we sponsor wanje.
wongiriye neza kuriya mitima yankeneye kagenda uko ukagirira neza. Imana ingirira neza. Ndatango ntaye ni mugoroba taje kumanywa umukobwa umwe arambwira nigeze kumusengera igihe kimwe ariko sinje wamusengeye nyine nukuri ko bwabizagize gutse nyine. Hale ngo bigende gutyo Imana nyine ikora ibyayo ngumera gukora ibyayo rasubizwa. Ngwagere arambwira umwaka warushize arambwira ngo nashatse nimero yo hanze ranyandikiye ngo nashatse nimero yawe ndayibura arayibura inimero yanje ko uraboneka sarani ko ariko uyibura tantike mfite none uzogenda guta ati nangahe ndamubwira ati ni $1,000 yama tuzana mpesa yawe ndayohereza ubwo yamanyoreza mu 110 ubwo navuye gusenga saa 6 tavuye ngo saa 2 ku musozi saa 5 gucye saa 6 amafaranga arayohereza ngo mane mbwira Imana ngo Mana we kumbaye itike none urugonzo rusiga gute zosiga urugo gucyo pfi gerageza ntayenega amafaranga ndamufuko ndajo mfite Imana ati byo ngibyo gusa je wazanye 1,000 ndaburi zo gusiga mukanya mbona umukecuru araje unyeje urege muri Amerika nyina wa ndengeye ndengeye n'umuhungu abasinzira baba kwakuzi ari muri Norvege arambwira ngo nanezere ngo mufite ubutumwa bwawe gute mukecuru ndengeye yambwiye ngo wabwirije ijuru ngo nani musa narabwirije ijuru nanavuze ubwiza bw'ijuru vuga ukunda tuzozukunda ari Yesu ndahabwa mwami Yesu ampeza kuwataka uko yambaye ngo mare kuwataka arambwira ngo nakozwe ku mutima none ko ikoze ko ku mutima natekeje gutanga ituro zisaba mukecuru nakagira inkuru nakagira inkuru. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asingiza envelope nanyenze kuyirebamwo kandi ngira amatsiko make y'ifaranga kandi Imana irabizi ariko namyenze kuyirebamwo vuba ataragenda ngo menye ko Imana asubije ngo nkubitemwe muri mu cyumba sanga harimo inoti 15 z'igihumbi nje urugendo rabaye kabisa. Haleluya. Ndabitanga umere kubitanga itiki byabonetse imuhira babona basikanye ibyo ngenda nuri ndege ndagenda ariko naje narayituye data nayituye ibyo yankoreye narabituye abantu bamwe birigamo yaravuze ngo umukristo mwiza wagira ibiganda bibiri. Amen. Umukristo mwiza agira amaboko abiri ngo agira ukuboko ko kwakira akagira n'ukuboko ko gutanga. Amen. Ariko abenshi b'imperuka bafite kumwe bagira uko kwakira ko gutanga tukababwira abakwana ukisi benshi ntibimuga bagira amaboko yo kwakira zihore papa nuko nguko ariko Imana ngomwe Imana. Haleluya. Bagira amaboko yo kwakira ariko ntibagira amaboko yo gutanga. Ndimukubwira Imana kandi nzobikora nkabwira Imana ngo Mana uzomva ifaranga nishi nzagenda mwivuga mwivutuma simpa amafaranga ngaye bari mukusha kuyatanga nkuva ndahwereye nkava ngo baretse ariko Imana nimara kumpa amafaranga kuzamva vuba zoza jamwe mvuga butumwa nimara kumpeza yandi yose bakusanyije mbaze pastor setamfu zira hangana mufakazi yose nyasige yose hahana ya mfita yaje ko nabisenga Imana kabisa kandi zobikora data. Amen. Nzabikora no kuri Imana. Yesu yaravuze ngo gutanga bihesha umugisha ukunguku nta mugisha mu mpaye hoya ye abanyamugisha niba abandi batanga nta mugisha ndanye pfi mwana wanje tutegeze ko ari umugisha dutanga ntawo umugisha n'uwo gute n'uwo gutanga n'uwo tugize gute gutanga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwigeze kuja gusenga ko ndagenda n'umuhungu umwe ngo ni mobile none zoza mvuga amazina kugira ngo abantu bagire gutana inyuma mobile umwe gatuyikame tuja ku musozi kukarwa mu nyanja twahamaze imisi 3 ngo dushike arambwira ngo tutarasengera ibyifuzo ngo reka tubaze dusengere amadive yewe nayahe ubukene bwateye mu Rwanda ntabwo mfite ndabufunde ubwo ari mu buranyishe ariko muzi mwari mugakweto kuntagira inani ati buranyishe none dusengere ifaranga ngo amara kuvuga ijambo n'ubu ngubu byanteye ubwoba azana mbona karafurunda udupapuro ararunda si uwacu udupapuro ko tuje gukora iki turasenga abwira Imana ati kandi je dutangiriraho nije utsengera wa mbere arasenze kandi tugusengera abwira Imana ngo Mana mfite ubukene abana kuje kwishuri ikibazo no gucumika birananiye none ga umpa amafaranga kandi niba wanze kumpa amafaranga ayo mafaranga ayo dupapuro twose n'amafaranga yaje naguhaye uyangarurire azontunga niba buza yawe uyangarurire yo tumuzi mobile mfasi tumuzi nama numva ubwoba
ungarurira umpe amafaranga yawe niba wanze ungarurira yanje yose ndaguhaye azontunga no ntekereza iyo ngarurira yanje no basha no kugira abana ese mwanyu namwe Imana yababwira ngo umuntu wese atungwe nayo utungwe nayo ayo mwatanze mwanyu yogura woje njira umunsi kakabiri yoje wo kwishura school fees umwana umwe baramuza bose ubwo twavuye gutyo twavuye ku musozi gutyo arikeza yumva vuba bamambwira directeur w'ikigo cha secondaire privé bamuheza paroisse inyamasheke ukwezi kumwe gusa madolari 500 birinjira mu wiwe n'ubu n'umugabo wifashije ikamera aho nyine haleluya wanesa sifiwe haleluya 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 ayo muza gutanga mwanya wayo uzutanga wawe ayo uzutanga ngo Imana avuga ngo moya kugaruri kurabona kuko wobasha kwishurira umwana minere kwezi kumwe amen ariko yaranyigishe nyine ngo haleluya hanyuma rero tukatuvuge hari amagambo menshi azatuma amanyesengesha benshi aba amanyantege nkeye ijambo rya mbere ni ugusenga n'ibyaha gusenga niki ibyaha ni haleluya Esaya yaravuze 59 n'umurongo wa mbere aravuga ngo ugutwi kw'Imana ntikwafuye ngo inanirwe kumva kandi ngo n'ukuboko kwandi kwabaye kugufi ngo nanirwe kwire gute gukora wahubwa ibyaha byanyu na dhambi zanu zimeuficha uso wake Mungu nijini msiuone haleluya wanaweza ziviwe haleluya uzibyaha abantu babakorera mu ikanisa uzukunda abantu bakora ibyaha mu ikanisa kandi bagatinyuka bakaja kunywa meza ariko William Bote hari amagambo 6 yahanuye ngo itorero ry'imperuka zaba rifite inyijyo rifite nyine yaravuze ngo zaba ari itorero ridafite Kristo zaba ari itorero ridafite gute ngo ni Kristo bila Kristo ngo bazabavuga ngo bibesha paradizo gehenumu ngo iri ku muryango wabo kandi ngo zaba ari abantu batura ariko batihana ariko ritangaza pero cyo kuja ahantu umuvuga butumwa umugiye koneje kunyakira ariko anyakira agira ubuhanye niba ubuhanya yagize ubuhanye naraye nsenga ahantu ngoje kunyakira akanyakira gashakosha Imana iramwe ntumuheza gashakosha uyu nguyu yarayasambanye tumuheza gashakosha wakambeza namasubiza kuko inyuma sinkweza gashakosha kanje ngiye kubwiriza nimara warayasambanye nimara kubwiriza gaza toka nta magashira nkwanze waje aranyingiye ndanga imwe na rimwe mwabadiyakoni muza mwirinda kuza kunyaka gashakosha muza mwirinda kujya gushakosha muza mwirinda kabisa hari Imana izingira neza niyo mpagaza ku gatuti niyo nije ku muryango umudiyakoni aje kunyakira aho hantu Imana izingira neza iyo umudiyakoni aje kunyakira habe nabate ariko ni beza abantu ntacu babaye nukuri ntacu nabone ngo nabacase ndanukuri vuze neza ura muhungu wanyakiriye meze neza kabisa ariko reko bisa nakunze amen haleluya umuntu asa guterana n'ibinga akaza kumwa meza azi kuko sasa atukuza kumabira haleluya na wahubiri wao sio kidogo lakini wameoa mabibi wengi wakikutana pamoja kuabudu usoni wanamwabudu nani giza na nuru vinashirika gani toeni giza katikati ya nuru waabudu Mungu mtakatifu katika roho na pia kweli uvizaba ry'Imana wa musasi we uvizaba ry'Imana wa musasi we uvizaba ry'Imana wa musasi we abasengesho umunyabyaha ni kelele za macho mbele Robert de la kono no tu nikaba yumbe kuzo tugura igiterane cyo gusopana sobe ngo tusopana kabisa inyano kuri we gusopana kabisa ariko
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biravuga ngo ubugingo bukora icyaha ngo nibwo buzapfa kandi ngo nta mahoro umunyabyaha ni kuwiteka Imana ivuga. Haleluya. Ariko Mana we abantu tibatinya ariko we abantu tibatinya. Haleluya. Ugitona abo twateranye hano nabwiye umusore wigeze gufatwa iwacu aratubwira ngo arambye ngo arangurira ikirato kandi ngo amare ngo ikirato amwangurira ngo agira akazantu ngo azakora ngo agira amafaranga azagavura tiye iki ngo amafaranga uzugavura abari ungurira ikirato ni mana zabagara ku gatuti nje kubwiriza mu gitondo nabwiye ngo abaza bagavura mwese murabajura mwese na Yesu murabajura. Biravuga ngo unyurwe n'umushahara wawe. Unyurwe niki? Unyurwe. Hari ukuntu Paulo yavugiye bwite Timoteyo igice cya 6:6 aravuga ngo icyakora iyo kubaha Imana ngo bivaze n'umutima ufite kuze gute? Umutima unyuzwe. Biva mu inyungu nishi. Zunyurwa. Uzugira gute? Zunyurwa. Nabambwira ngo sino sha ngurira ikirato uzogenda niyinga ku gatuti nambara ikirato cyo kugavura. Nje kubwiriza abantu agakiza nambaye inkweto kugavura. Siwezi. Gendo yafasha abantu uzogenda yashaka abantu heza kwinkweto sino yambara. To. Naba bandi bari kugenda bakabesha ngo flash ngo ni original. Azi kwitoja mu ndiri bimwe. Namara ngiye Masayina, ngiye gusenga Masayina. Uzi kuko wagurishe flash 5 zitoja mu ndirimbo 5. Mvuye Masayina. Ninatoboa. Witengeze muri Kongo. Wewe sisi wairo thanks. Nuko nyine mumbabare. Hallelujah. Ugutwi kw'Imana ntikwafuye. Uko yavugana n'abasogakuruza nikivugana natwe. Iko yavuganye na bamuzeri niko yavuganye natwe. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Edalima yasikasho delashi. Bwana asifiwe sana. 2016 igintambara songa mbere bayi. Imana atubwiye ngo intambara izoza ngo ariko ngizotamuka imeze ngashuru. Ngo ariko mubwire bene wanyu ntimugasahure. Timugasahure. Ariko bamaze kuca gucyo bose. Naje naragiye ariko ingarura gatatu. Irambwira ngo zo kugarura gatatu. Ni wangu bwakane zo kure kugenda. Ndagenda ubwa mbere iranyihore bwa kabiri gatatu bwa kane. Bama banjana aho banjanye. Ariko sinasawe. Hasi nasawe no kukima. Nikareta polisi twaina nato. Namye nyisubizaho na nayito. Nyisubizayo. Twageze utora karete polisi twageze utora tukazihanagura ukandika amazina. Nari nayito ndajana ugeze iri. Ndavuga ngo kwera ndasahuye nyine kandi Imana tuje. Namye nyisubizayo. Ndayirambika. Ndataha. Abandi Oya yena kongo. Nakongo kana. barasahura. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Imana Biblia yavuze ngo amasengesho yiki y'umukiranutsi. Yiki y'umukiranutsi. Nuzoza imbere y'Imana uzubanza birizimwa ngo niba umutima wawe utagushinja ngo imbere y'amaso y'Imana uratinyuka. Niko tuze tinyuka aje gusenga Imana uzi ko umutima wawe hari inkimirane hari ubudaharira. Kubera ko tuwenze kubitunganya. Zubanza utunganye neza uje imbere y'Imana umutima utagucira urubanza. Kuko amasengesho y'umunyabyaha Imana ntiyo kumva. Isengesho y'umunyabyaha ni ingingo ya mbere zituma isengesho ry'umuntu ribinyantege nkeye. Genda usuzume igituma urimo gusenga ugasenga tubuntu habe no kuzuzwa tubuzuzwa. Kuzuzwa uzi inyungu yo kuzuzwa. Haza uzuzwa ufite umwuka w'Imana. Kuzuzwa inyungu umugabo witwa ni Dage yavuze inyungu 16 zaziva mu kuzuza. Inyungu ya mbere ngo kuzuzwa kuvuga mu ndimi ngo nugusengera ibyifuzo utazi kwa busengera. Haleluya. Ariko ntibazabuzuzwa amateraniro gabahungu bari mukora amakosa. Mukateraniro ntibazabuzuzwa. Paulo yavuze ngo amateraniro muteranye umwe navuga ku ndimi undi akamusubiza. Ni atabone gusubije buceceke.
ariko uri wenyine kukabandiriye iriya ku musozi Masayini uza wama wuzuzwa mu gitondo urenge. Kuko iyo wawuzuzwa wenyine uwa usengera amahitaji utazi uko usengera mucumbi wawe muri sala uza wuzuzwa ariko materaniro ntuzemeye umwe uvuza ni uva nuvuga kundi imiti yabone gusobanura ceceka niyo taratibu ya materaniro. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko ntihabone uko usobanura nta kibazo kuko ngo iyo uhavuga kundi imi wenyine mu materaniro uba hawe wiyubaka wewe uko se ukikunda se ni gorogeye. Amen. Amen. Atukuza Mungu wame. Hallelujah. 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 Ijambo rya kabiri zarituma umuntu imfengesho y'umutima inyatega nkeye ngo nukutumvira nukugira umutima utumvira ijambo ry'Imana. Kutumvira iki? Neno la Mungu. Kutokutii neno la Mungu. Ego. Kutokutii neno la Mungu. Ayi. Jambo ry'Imana ryiza. Jambo ry'Imana ryiza. Jambo ry'Imana ryiza ni ryiza cyane we. Rirari imfubyi ni nziza. Rifasha ingorwa ni ryiza. Jambo ry'Imana ryiza. Jambo we. Jambo we. Bibiliya we. Ariko nkunda Bibiliya ye. Nkunda Bibiliya we. Ariko Bibiliya ni nziza we. Ariko Bibiliya ibyahumetswe byera byose by'Imana kandi ngo bigira umumaro wo kutwigisha. Ibyahumetswe byose by'Imana bigira umumaro. Bibiliya we. Ariko Bibiliya namwe murayikunda. Biteye ubwo. Bibiliya we. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Neno la Mungu tamu sana. Kutumvira buryo woryo umuntu yoryo vyose atazisoma gute adaheruka gusoma. Wewe Bibiliya zabone gutondo cha ejo bundi perse kuva kwa muganga hantu nanigize nk'umusonga aramwatse mu kwikorera iki nimbeho tabata kwimbeho ni gute afika gatima kakandi baza kwita ku mutima haramwate ntambeho iri mu gituza akora kunaza none niki hagasomwe nakiki muganga we haramwate nikuza wikorera naka gashakoshe ngira kariye none kazi wo kareka duwo bukarese kubera kuko umusonga nende wenda gituza kimukuremera ndambwira ngo gutiga ngo sige Bibiliya nzanirwa nta Bibiliya nzore ko umusonga unyitse kabisa ene ko kwimana no kwirwa nta Bibiliya gute kweri ngasoka mu gitondo naringe kuvuga ijambo ariko umwuka ramwe ngo nindireke amen mutazasoka mu nzu akagenda kirwa nta Bibiliya gute wose mutorora utagiye Bibiliya ngo uvuko saa 8 uzuko saa Bibiliya saa 8 uzibira sakene uzibira sakene babona kuzivuga neza ariko Bibiliya we Bibiliya neno la Mungu ariko Yesu sitaba ngo Bibiliya ariko ubuzima budatuze Bibiliya bubaho ubuzima bumeze gute n'ubuzima bumeze gute. Amen. Ego santi sana. Amen. Haleluya. Tabu umugandisi wa Zaburi yaravuze ngo nabika ijambo rya umutima wawe Imana ngo utazaricumura. Ijambo ry'Imana nitara rimurika ibirenge byawe ayubwira abakorosayi aravuga ngo abakorosayi ngo ribe rigwiriye muri mwebwe kandi rigwije ubwenge ribe muri mwebwe rigwire Bibiliya izerera abana ikakurera abana ikakurira umuryango Bibiliya ikakurera ubuzima ikakubwira ngo aha ni yabi aha ni danger de mort ngingi niyo fere ushize kubwira ngo yewe aho ugeze ni danger de mort stop ni kizikuki none wamaruka ryumvira ariko Bibiliya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sinababwiye ejo bundi kandi se ukirata n'ukuri. Wa mugabo yavuze ngo utanga umugore mudimu. Nyine ntiyo utanga undandi n'umutanga naje umudimu. Ariko ndagira ngo Anabel yarabimenye. Nabire turakora umutungo bise. Naragiye tugiye kuryama. Tekeza ryaje ngeze mu cyumba gutya. Sinzi ukuntu meditation yaje. Tekeza ryaje ngo bashaka ubwiza ngo n'icubahiro ngo no kudapfa. Ngo bashakishe gukora neza badacogora. Namangaruka muri salo numva ko umutima umbwira ndicara ndaritekereza saa 7 ziraba saa 8 ziraba saa 11 ziraba mu gitondo sizere mbona kuva muri salo gusa ndayasenga tekeje iryo jambo gusa ndaritekereza abashaka ubwiza afane babari bari gushakira muri mukorogo mukorogo kamasanga yisize yino iminwa yatukuje yito dore abashaka ubwiza n'isubahiro no kudafa babishakisha gukora neza badacogora bazahagubuka ngo buhoro dore amen numutuye n'Imana tuye Bwana Yesu asifiwe.
kutumvira ijambo ry'Imana n'inzitizi yego kubwira gute kubera gusengesha ryumvise. Haleluya. Ariko uzusenga kwazi uzusenga gute? Uzusenga gute? Ko gusenga neza ko gusenga Imana uyibwira ibyo yavuze. Uzusenga gute? Iyo senga ariko uzugusenga uyabwira Imana ngo Mana waravuze. Uzugusenga senga ufukamye handi wabwira ngo Mana waravuze. Hari sho wavuze Mana mu ijambo rya. Waravuze Mana. Hari sho wavuze data we. Hari sho wavuze. Hari sho wavuze. Waravuze ngo niwe uzawumva gusengwa ngo abantu bose nibazi wawe. Niwe wavuze ngo abarushe n'abaremerewe nibazi bagusanga. Niwe wavuze Mana, niwe wavuze. Uzi gusenga iryo sengesho. Ni ikintu kiza kigenda imbere y'Imana kikaba kivugiza. Ari gusenga amagambo yawe y'ubucyoza. Amagambo y'ubucyoza. Ngo wowe utuye mu ijuru, ngo yogira gute ibisekuza bironda yaramemorisha gute. Izo ngibyo ni amagambo yawe. Ariko gusengera muri Bibiliya. Amen. Usengera musanditswe byera. Kubwira Imana ngo Mana waravuze ngo nidutere kuzodutabara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waravuze Mana ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazamura. None naje kugushaka. Ubone Mana we. Niwe wavuze ngo bankunda bakuze. Waravuze data we, ngo abarushe n'abaremerewe nibaze bagusanga. Ndaremerewe data we naje. Uzi gusenga musanditswe. Kwanza usenga gute? Usenga gute usenga musanditswe. Haleluya. Kutumvira ijambo ry'Imana, kutita ku ijambo ry'Imana biza bituma amasengesho y'umuntu abamanyantege nkeya. Amanyantege nkeya yandi y'abadayimoni. Uzusenga abadayimoni bakazamyantuza. Uzo gusenga wose kazamyantuza. Ariko Satani ntizimira ijambo rivuga ngo waravuze Mana. Tuzaryemera. Biranditswe Mana. Nizo Yesu yatsindishije Satani. Yazabwira ngo Satani we biranditswe. Satani we biranditswe. Satani we biranditswe. Satani azimira amagambo yawe ariko ntazimira ijambo ry'Imana. Bishoboka. Tukuze mu milere. Hahimbazwe Yesu. Hahimbazwe Yesu. Hahimbazwe Yesu. Haleluya. Ai Mana we. Ganurigera neza we. Taguri ryangombe, taguri ryabingi, turi nyamuririma yo. Uri Mana, we uri Mana, Mana nyamana. Amina. Hallelujah. 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 Oh, amen. Amina. Amina we. Hallelujah. Oh, amen. Hey! Uzi samunane. Uzi samunane abandi babagona. Wabyutse uhanongoneza. Wavuga bene utotundu ukabwira Imana ngo Mana waravuze. Tugira ngo none ijuru barikinguye. Hari gizo ukaza Imana ikuri ruhande. Hey Mana. Hari gizo ukaza ikuri ruhande. Kuna nakivare kudahakuna cyane. Mama mweza kundira. Sitakini bakundira. Igihe cyose iyo mpageze nzatahana isezerano risho. Igihe cyose geze nakivare. Nzatahana isezerano risho. Igihe cyose tawe ejo bundi narabaze mvuyeho. Tawe ndagenda nakivare. Ngonte gutara. Ariko umunsi umwe nabaje Imana ngo Mana kubera iki bihano. Imbwira umusaza nage kumushaka. Iramwe ngo uyu musaza ngo yubatse igicaniro kuri uyu musozi gikomeye. Narakubuza mbese uzugenda gute? Arangiranganira. Sa umusaza umwe nakivara haguze ibihumbi wabo. Ariko umusaza umwe ngo yubatse igicaniro. Kuko iyo mbeze gose nzanumva tahisezerano risho. Hey Mana we. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngoje kubaza kugira imbaraga. Arambwira ngo iyo bigeze saa 8 z'ijoro. Yambwiye ngo abwire umutekano we. Ngo igihe cyose ngo yabwize saa 8 ngo azagukanyereka karangwa azaje kuraramwo aza gufukama. Igihe cyose ngo imyaka ageze 10 ari nakivara. Ngo sasa azazamuka mu gitondo ngo akaje kujya muri ako karango ngo agasenga bugaca. Menye nyine ndabimenye. Nisa gusubira ejo bundi. Zomujana itu. Ngo nabwiye. Ntabwo Imana. We amasengesho yiwe zanumva ko saa 8 ageze imyaka 10. Saa 8 yose ngo azazamuka mu isose karara mu gace bitondo. Bene uwo ngo nimara ngo muzohora ngo muhure nawe mu janda. Gute. Bihuriye he? Uzusenga yo kujya muhahungiza. Gute. Akeza kaza kigura. Nababa ni mwiruka inyuma ndakindi babarusha. Numwete bashoyemo. Atukuze mwamira. Haleluya. Atukuze mwamira. Uzozuka saa 8
saa 8 z'ijoro ufukame mu kirambi usenge buce umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu yinga rego gushira imana itari kwireka imana utarabona imana muze wayibona cyane usuke saa 8 kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ugenda ubigaragaza utawugashika ubigaragaza urebe kutabona imana urebe kutayibona. Amen. Mufashe tukizesha imana cyubahiro. Rego tinda cyane. Data ujahabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anongoneza sasa rohoni wangu. Karibu naye ninatulia. Ananitia nguvu baraka za mbingu daima nitakaye kwake. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele. Amenitaja ndugu mteni. Ananikarimia hazina za mbingu. Ninaingoja siku ya harusi. Hey! Kumvira Bibiliya muri wewe bingana bite? Kumvira Bibiliya muri wewe bingana bite? Niba utazamvira Bibiliya, utazamvira ijambo ry'Imana, umenye kuko iyo ringingo ya kabiri izituma amasengesho yawe abanyantegekeye. Nta masengesho umuntu utumvira Bibiliya yagira imbaraga. Tayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Ya gatatu ndavuga ngo bitanu gusa. Sigaye ibindi biri ndangise. Kuvuga byose ni kuvuga kimerase. Nibi twabyumva tukabikira n'ibyo. Ya gatatu ngo nugusenga n'umutima wo kwizera. Gusenga niki? Umutima wo kwizera. Kwizera nukumenya rwose byiringiro. Utagira gushidikanya. Nizo bitwemeza kuko ibiriko byaremwe mu bitariho. Arabe ngo icyatumye abakera bahanga rwose ngo nuko barafite ko kwizera. Ngo ntibishoboka kutizera yanezeza Imana. Ngo kuko wizera ugegera Imana agomba kwizera ko Imana ibaho kandi zigora abahisana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nigeze kubwira umugabo umwe simuvuga runaka yigeze kurwara indwara y'igicuri. Arwara indwara y'igicuri baramuvuza birananirana. Ngo bucara avuga tukigicure kiranyishe pi. Akiranyishe pi indwara y'igicuri ngo aramwe ngo akigeze age kuzobana indwara y'umutwe uzobana nayo kuza ubuzima bwose. Aravuga ngo ntibishoboka narakishijwe. Yamagenda ngo aje kutarama mu rwara ruguri wacu. Aragenda ngo shika yabafuka babwira Imana ngo Mana ndasenga ve hano mu gitondo ndavana igicure cyakiza. Arasenga isaha ya mbere kuvuga yafukamye ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu ya karindwi ngo aje kugeza ku ya 9 abona ko marayika physique apana muri spirituel abona ko marayika yahagara imbere yiwe. Aramuhagarara ngo aje gusaba iki naje gusaba umukiza igicure. Nico waje gusaba ati gira ngo cyahindukira ngo arahindukira mukura mu irugo ngo mukore bwirugo ngo genda igicura gikiza. Nubu ni muzima. Nubu ni muzima. Amen. None mukibazo ufite uzoza gisengera idatika 5 mwimana iragusubiza. Mana we urabizi ndarwaje ngatagira guhunyizaga. Mana urabizi ko ndwaje. Mana ayo ngayo ni ibiryo by'abadayimoni. Ni ibiryo by'abadayimoni ndayaje. Haleluya. Nuzozo gusenga uzuba serious. Wizera Imana. Wizera wiringira Imana. Wiringira ko Imana izisubiza. Imana iriho. Ugomba kuja gusenga agomba kuba yuje conditions 3. Agomba kwizera ko Imana ibaho. Icya kabiri akizera ko Imana izayumva. Icya gatatu akizera ko Imana izisubiza. Amen. Haleluya. Tukazugenda ukekeranya Imana. Iyo Imana yakukekeranya ntacho yo gufasha. Imana ukekeranya ntacho yo gufasha. Ntacho yo gusaidia. Ntacho pi. Imana ukekeranya ngo tubizi ngo Imana y'abana. Mwana gasenga ngo yego Imana Abrahamu, ngo Isaka na Yakobo agatondagura de long discours. Ntazo zo kumarira. Imana yacu bahundi yacu. Nuwiwe nawe nuwanje. Kubimenye niko buzima. Yesu yaravuze ngo ubu ni bwo bugingo mwana. Ngo nuko bakumenya ko ari we Imana. Ngo bakamenya n'umwana watumye Yesu Kristo. Ubu ni bwo buzima. Nduwiwe nawe nuwanje. Arazi naze ndamuzi kubimenya. Nibwo buzima. Fisa mahora. Amen. Amen. Haleluya we. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Longa yo. Atukuze Mungu amina. Haleluya. Yo. Yesu we. Haleluya Yesu we. Haleluya. Imana ni yacu we. Amen. Kwizera Imana. Haleluya. Ngo ndavuga ko nashobora kuvuga cyane muri yaravuze. Avuga impamvu zituma twizera Imana. Ngo nuko Imana ari umuremyi wacu. Yaraturemye. Turabo yaremye. Ni data turemye mwisi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ariko washize muri kariyeri y'upasiteri
ni nkaho yampemukiye twari umurimo wanje kabisa se mvuze gutivuze nabi bose umurimo wanje kabisa pasiteri ni wari umurimo wanje urahuza Imana yarahungiye mana hala basi ba Imana ibahawe Nebukadineza imyaka ishize ngo azamuka Nikolasi ngo iyo Mana ibaho iriho kandi igororera abayishaka bose. Bwana Yesu asifiwe. Gitumuza ugenda imbere y'Imana ufite mashaka ni ya nini? Ukienda mbele za Mungu Imana ibaho kandi zigororera abayishaka. Nkunda bankunda kandi abashaka n'umwete bazamba. Imana ibaho pastor ibaho amen. Hatukuza Mungu amina. Haleluya. Ese kuno bzina mwongaya mama papa kunga keza gatoya kikaziga itangiza ngona kuzina Imana akodara zinyeri no kurukimana zinyeri yara gose narabuzina Imana fanga papa Mwicare Charari yanga kono turashuza Imana ibaho gitumuza ugenda imbere y'Imana ufite mashaka Imana ibaho izayumva kandi izisubiza. Haleluya. Imana ibaho. Haleluya. Imana ibaho kugenda imbere yawe utavyizeye, kugenda imbere yawe umutima utabiguhamiriza ni intege cyosubizwa. Haleluya. Revera Nehemia arazi n'umuzeyi wanje twabanye neza breve nasagaye na papa ngiye papa zo yandaze nibiyandaze papa nakindi yandaze amacupa yandaze bigibi nibiyandaze. Amen. Tukuzo. Uzi umwana konka amashereka y'umuzeyi wa mama wiwe uzurara mu butayo. Araruta konka amashereka y'umuzeyi uzurara mu kirere nijoro hagenda. Tibahuye. Tuzokora kwisi. Azobrero. Uza wizera Imana. Wizeye ugira Imana icyizere bingana bite? Iyo ugiye imbere yayo ugira icyizere bingana bite? Uyigira icyizere bingana bite? Iyo wicaye mwembi babiri nayo uyigira icyizere kingana bite? Uzizera bingana bite? Haleluya. Atukuze Mungu amire. Ahimbazwe Yesu. Hashimwe Yesu. Cyakana gusenga n'umutima w'ishari. Gusenga niki? Umutima w'ishari. Mama we. Banana
batagabona Yesu Yesu baneshali Mahimba. batagabona Yesu we Banabiyeko batagabona Yesu. ariko shari gisha abantu b'impero kwa yemwe shari gisha abantu b'impero abantu bari mu kuboko abandi basose viza yasote kazama yumva ni nkaho wamutera icumu yabona umwana wundi Imana amugirire neza akaza yumva ni bitangazo byabaye twaruse kuja gusengera umwana umwe ejo bundi tuja kumusengera afite ikibazo cyari yatewe n'abadayimoni Imana yatumwe mu musengere yaratuwe ngo ntakindi karazira ishari rya barunaka ari bamubwira ishari ngo tumare turavuga ati do ndusu bimeze gute Imana mugere gute Imana tubwira ukuntu tuzogire ariko Imana ishimwe ko yakiza kasa ariko ugira ishari ryiki Imana igira neza anawanesheya mvuwa wema na wubaya twese iradukunda twese turabana ba Abrahamu twese turabana bande ba Ibrahimu Zakayo wa Musa akubwira abantu ngo babuje Yesu ngo Yesu we kuraje mu nzu y'umunyabyaha Yesu ngo ndiyazitaho ngo Zakayo we ururuka vuba ngo kuko agakiza katashe mwawe ngo kuko nawe uri umwana wa Abrahamu umwana wa Abrahamu kitumusuka ishari ry'abandi tuwoje gusenga ufite ishari ry'abandi ngo Imana ikumva tibishoboka tibibaho tibizokunda biyase binavuga uko bashaka bakubagirira abandi ngo bari gushaka bakugirira ngo ari kugirana iki abandi ureka abandi nibatera imbere ushima Imana nibagubwa neza ushima Imana ishari ni ryiki mu miryango ishari ni ryiki mu matorero ni ryiki nta mutima w'umunyeshari wose ngo Imana imwumvire tibishoboka amen amen ishari we ulugi lwabiki shari ni ryiki ko twese twaremwe n'Imana zelatur nayo ko ya siko bangara bazavuga mokiri tura lelo ya ngai lobi ya moninga mokiri tura lelo ya yo lobi ya moninga niwe none niwe nawe ejo bizakugeraho nawe bizosungura gute haleluya Amen. nawe bizosungura nanje zangezeho kabisa nanje zangezeho amen 2007 twari kumwe na Rugabire nagiye kwiga kumwe na Rugabire najanye inkweto yo gutira nta minervare mfite nta kaye mfite ntaco mfite namagenda ngo giye kwiga ibuvira nta faranga mfite faranga umugore y'igihumbi 500 bari bambaye twari twararanye n'umuhungu utakije twarageze ku musaraba mu mitambara zinyiba zose sigara gutyo umungu utarageze ku musaraba uzuga ngo byose bageze ku musaraba bose ntibageze ku musaraba uzukenda bose ntibageze gute no musaraba ni inkweto nari mfite inkweto y'abandi natiriye nabwiye nyirayo ngo zoshika ibuvira ngo nyiguri yindi nta faranga nayiteze ariko ningiga dutaramye kwa pasteur Sibomana muri Methodiste Nyanyanda dutaramye twari dutaramye none nagiriye Fansidar nkunda Fansidar urufu gusa niyo tugirana n'amateka nayo 2007 turatama turavuga twari turi makarimba kavuga ngo nakwa neema na upendo akaondoa dhambi siku tunezerwa umugabo yamavuga ngo zokwishura umwaka wose namanisha umwaka wose nguri inkweto y'abandi ayisubizayo ndarangiza utwara diplome wenyine ntaga tupromishe twari kumwe n'uyu twari kumwe n'uyu uzi yavuye Rugabire amusi tuzi tukamugasenga bwa nyuma naraye mukaryamba benge nabyishimo nagaze muri nafukamye muri karyamba benge kuva saa 8 sizere zira mu gitondo mu maso barakingura neza ni muri karyamba benge saa 8 fukamye muri karyamba benge mu maso afatira nga ndafukama saa 8 ziraba ndamwe ngo Mana ngiye gukora diplome uzi gukora siza abana n'umugore ntacu bafite kandi sifite ubwenge bwo gukora diplome Mana we ndasenga saa 8 saa 9 saa 10 sizere ziraba nogo kamwe mu makuru fatikara muja kugasenga twara bakandida 2025 le sel nijo rufite amanota ya mbere uwo mwaka ibuvira nari me 4e uwa mbere yari kuri Nuru uwa kabiri yari kuri Muhanga uwa gatatu yari kuri Kanundo uwa kane yari jewe kuri Dekimanga aba Rugabire twari 33 barasika ariko yari kwibona nawe amen bwana sasifiwe sa ariko ntakindi ni viryani yo Imana ari kundeka amazi ya saa 8 bugaca mu gitondo amaguru yarusha ibinya yangangukana
aravuga ngo wamazi we nishaka guhereremwo sinkuva ngo butaraca hari bazo bimwe tari gusegura wawe ujenjeka hari bazo bimwe ugomba gusegura utajenjeka ibinya biramfata nuko ko ibinya byose birafata kandi nzara yivira murayizi nzara yivira kuntu nemisa yari yaraduseregese twaye yaraduseregese rushetse ariko Imana ingirira neza Imana iranyo reka ishari tuzumvirwa n'imbugo zishari Bibiliya yavuze ngo musenga ubudasiba ntugahararuke amasengesho y'umunsi umwe amasengesho y'umwaka umwe amasengesho y'iyinga rimwe amasengesho n'ubuzima bwa buri munsi usenga ukasigira abantu ukabapasa kama ngo bana ngani musigara nabo haleluya amen mwana Yesu asifiwe sana haleluya akira sha akira sigara ngisi akira mama sigara ngisi Yesu desashime Amen. haleluya haleluya amen atukuzwe Mungu amire haleluya ahimbazwe Yesu amen urumukujanye ko ari hamwe gasinzi ukagona ngo nudasengera abana b'imperuka uzobashobora wa mugore umugushe gasengera abakobwa batoya ngo nudasengera umugabo wa none uzobushobora wa mwe mwabashumba mwe niduzatufuka ngo turira Imana abakristo b'imperuka b'i Nairobi tuzobashobora aba uretse kubarira Imana ukabwira ngo Mana wabamba wana watumye kumveza ingoni mbamo Mana we atari ico twobashobora aho mujenjeke murebe bazozaterana amadirinya bagira gute bagira ishika bibe atukuze amen abayumbe nibo ndangirije wanyu mwabayumbe ko muri ngo karere ka Kayole Imana ubwiza bw'Imana buzururuka mutarize takitagira ikiguzi tacho chaque chose a sa sacrifice so sacrifice imi ikintu cyose kigira ikiguzi cyacho abayumbe ni mushaka Imana ikora ibitangaza sinavuze naringiye kuvuga ngo bona nindirera jaberire mvuga isengesho zari ikora ibitangaza mbona kuko nindi dyangora rirabarirere ndarihina kandi sinavuga zose ariko hari isengesho zari ikora ibitangaza uwo mugabo yambwiye ngo isengesho zari ikora ibitangaza ngo nuko nyirayo ngo asigomba gusenga ngo akinjirana n'Imana neza nakomatana n'Imana neza yamara kuza kuyamatana neza Imana ikamanura muri w'imbaraga zikora ibitangaza Imana kigira gute mushaka kubona ibitangaza press ushaka kubona Imana zose mwo matana n'Imana amaso mbuya kandi atukura butuku inda zigwe ku migongo murare maso muri maso urebe ko Imana izokora ibitangaza mu wawe urebe ko Imana izo kamba urebe ko Imana wa muzeyi urashaka Imana ikora ibitangaza mu wawe sinzira nawe udasinziriye senga urebe Imana kundi izokora ibitangaza mu wawe niki cyakunaniye niki kigoye niki kuremereye senga urebe ko Imana itazokora ibitangaza haleluya senga abagabo bose Imana akoresha ibikomeye n'abagabo basenze Imana n'abagabo bageze gute basenze Imana senga Imana udasiba ubigira ubuzima bwa buri munsi uzobona Imana ikora ibitangaza ijambo ry'Imana mwakira ijambo ry'Imana amen